haholongi si boru namana luhona alani burjumi labok ni hatami senang mau jono bila bumi oh aku haholongi toh maho boruni rajai serep ni rohami songo dainami ikoko nama alam saut dia marjanjia duka sahadia asona gopuho saleleng mangoluang holan Tuhan basah topui hol solas niroha nadi bagas rohaki sasadaho nahu haholongi rade maho majalo ngagope rohaki laho mangalapo gabe parsoduki haholong aku toho maho boruni rajai serep ni rohami songo dainami ikoko nama alam saut dia marjanjia duka sahadia asona gopuho saleleng mangoluang holan Tuhan basah topui hol solas niroha nadi bagas rohaki sasadaho nahu haholongi rade maho majalo ngagope rohaki laho mangalapo gabe parsoduki gabe parsoduki gabe parsoduki
sahat holong na di rohaki dahasia. Jangan dong na somoko na sa totong pasonanga tu dia tu si doa dan boy daw si ako rap mahitang na dua rap mahita sa lelenay aha pera masa ahorong iya sadara hatahasia aha pera masa ahorong iya sadara hatahasia. Jangan dong na somoko na sa totong pasonanga tu dia tu si doa dan boy daw si ako rap mahitang na dua rap mahita sa lelenay rap kapital na dua rap mahita sa lelenay. Oras mah, kula. Jadi anope tapat tupak pakatayna katulang. Jadi masih nomor berapa meter tulang? Sama sermai. Jadi mari situasi mah bordak sih di bagas, boleh makan di kursi di bagas. Oke. Jadi dok rohat ter tapat tupak mah nama sarapan dia. Langsung main batu malam monggo. Oh. Ngadang ko ba itu Jir? Nara jual. Ala sangap dohamu rajai hula-hula nami marga samosnya. Alai ngadus rohat raja nami bolo tumpe. Madet jarum tunabok podang di damata di daroha. Naung disima saruhum nados ni rohatta. Sarapa ma ninnaga tulang narahi udi jala une itu rohatta tulang. Molotung songni per raja nami naboy hupat wahami sangap dohamu rajai. Alani pos marohatta non di ulon nabalgai man non tapaune sude akka hobar na lau pasangap kamu pajagor kamu. Jadi na jelas na burumuna roha lapam di tonga di bagas muna di roha marsito muamma kita di bagasan las ni roha. Songoni ma patubonan ni hata nami raja nami. Maule ate emang bor. Nakok ni mata nyarion dia rinauli dia rinadengganon rohami tutongan ni bagasmu. Raja nami bolotung songo dia peso bani uhum nami laho makalason di songo nani dok ni natua-tua semua bulu bainalas asa tapukka parto dongota asa tok kita masih gabian masih horasan. Songo dia pedalan nami lau pas hator dia karet na pinukan yo putai basi tok kamahami na mangulah tuis. Alai tung songo penaboy hupas hatami songo dalan nami laho dalam muna raja nami manang yakon pabor hatto boru muna asalas rohanami asang giat anon di jakon di tonga-tonga di keluarga hosau jo putami no parbuepir di tonga ni bagas nami jalalas tabuan tu tonga ni bagas joroi lau majalo pasu-pasu pardonga saripeoni alani kupasatai matu rajai takasma dalam muna las rajai mengatur hon hobar di suhiapa dari henna tului raja ima mangko parhon lapas auto song lema hupasatai ma tulu di bagasan yang sada hot manauli hot manadengkan asa gabe jala horas borumuna gabe paneran nami anak nami gabe helamuna song lima raja ni hupasatai ma tu raja Maule ate.
Itu tua dua mang baru pirmin napoki bol-bol pasalongan. Pirma to dimuna luju-luju akapanamotan. Isun napurat tiar. Napuran si mauliate. Hatan itu tua mado ang baru napuran nin dairi tu napuran kola di bibir do daina di tolona duang kota bona. Iso ringgi sitio suara. Nati noppa ni pamaretta. Sai tuma di hanguna bisu. Do boru muna namalo marroha. Alap kamuna amang boru nami nagabi parmain muna. Langsung mabok kamu na ulus na. Suka amang muda. Ahmadu Itu kamu na. baru tuguma Tu kamu tu. sama ipekti mesa. Langsung matu ketemu. Jadi bama di mana pedi bau soal. Jadi nggak tu permeta. Nah, dan anakmu pergi. Dia anakku. Tadi alakpo. Tada parmeki. Parmen nabi. Dongan mugabi ni. Dongan mugoras. Dongan musorwa tua. Firma todim. Di pas-pasu di mata Jehovah. Setuaras nama hita salukna. Saulay di hamu parmen. Awal pami hamu. Siap tonga ni. Hula-hulay non. Gabi parmen nabi. Dongan mu. Gabi ma anak namion. Dengan horas, dengan musul berdua, firma todimu di pas-pas sudah bahasa Jawa. Soalnya masih donon nabi itu abuna dua anak nabi dok perban nabi. Melatih malita saya. Nagami mak tangyang masa nasi dah. Siap tu bijak. Horas. Sadarion hitana dua majalo tada ni holongi kerap mengudukan hatatan tung sosirang hitana dua holoki na tubusian rohaki holomido nama calowi sadamahitana dua mulayon rodi saleleng nileleng na rade dua mangihutoko haholongan manang natu dia peholang poan baan
pasada marot tamartang yang meta. Mulati malay Tuhan di bagasan tikyon di degan ni basam nama ramot tidak ginutu dinami marpungu habi di bagasan ni pasun dolas ni oleh Tuhan. Disakap nami saudara oleh Tuhan. Dina lau majauh-jauh pasu-pasu perbogas biar nami siska sama usir oleh Tuhan. Dohot marga mandulang oleh Tuhan. Tuhan pasaton nami ulon oleh Tuhan. Pasu-pasu perbogas ondasida tujulon nari. Pasu-pasu keluarga besar sama usir mandulang. Dia buaya oleh Tuhan. Ulon ini berdalam di bagasan kami belas. Nami oleh Tuhan di bagasan tikyon. Uluton nami misi ulon nami oleh Tuhan bagasan pulos sadari adat abatakon nami oleh Tuhan. Toro pasoton nami ulon oleh Tuhan. Kami nomor longdora, nomor hula martoru. Agiat merdalam ulon oleh Tuhan. Di bagasan damai itu kepada nirwana sirko. Melatih bagi oleh Tuhan. Di bagas Tuhan Tuhan Yesus Kristus berterang di Tuhan. Amin.
puji-pujian. Dok kamu ma madok debata. Tung nasokal doaka babahenamu. Binali natipul ikogom ikon marsopa tuwag kamusu. Ikolian kortibiot tahe marsopa tuwosubet. Jala mangedehon warmu se. Tuna sokalo pangarajo dari manusia. Kembali bahwa ibana rohi kami mahia. Mendalam pado mansona manaripari makanai. Malas kirohan nasida mujui bida di batang. Matwa ibana mangarajai mahtehite haku kurma. Sai mangaranapi yo matana toka bangsa. Asa unang dipagi jangan kapang muturi dirina. Puji ma di batanami hamwale yang kabangsa. Jalan batu beliau na rumah suara puji-pujian. Ibana mapan bosak tabaru. Jalan dang di luas total tarsulani. Jauh-jauh pahita saluta. Di bata aman, dot kuar jalakna Tuhan Yesus Kristus, dot kuar di tondi parbadia na tumopa langit dohot tanahon. Amin. Ijamadi ganai dohot sonang nai, molo tukumu sahudula nakka nama mahamalaki. Namun hermon nama bau tuaka dirusio adisido di barbaga jauh bapak pas hamuduan satu di saling kedekna idama puji ma jauh sudi hamwali naposo di jauh hamwali angka na jong di bagas di jauh bagan pari saya di pasu-pasu jauh situ palagi tohon tanawon maho sian-sion. Haleluya, marat kalian mahta. Ali Tuhan di bata amanari dari pada jam. Bodora mangaturhon pandoman sarjo. Tidak hododongan namion nama sangkap naik berbagas. Jangan naror nasi jamagi do masuk-masuk. Atau saya tatap manasi dari bagas nasi roham. Pasu-pasu jalan ramoti mana sidang bertehite pakka hori. Rajai mana sidang bertehite topi parbagian. Asa mabuka jalan marujuk di bagas damai. Pardoman sare diom naside. Tangi hormat yang namion. Al-hasil dohon tolong roham. Amin. Kita saruna nama di baga coro di Tuhan di narap udur kita nuai
Pangudur Honana Dohon Boro di Huriata Ima Tulus Paraman Simadulang Dohon Tawana Siska Uli Boro Samosir Ina Macalo Paso para Bagaso Sadadon Ala Dili Tatangi Hon Majoro Hata di Dewata Pabor Hatona Sidana Dua Tumarto Mansaya Bioli Duduk di Kolose 4 ayat 2 Manotong Maha Memartagian Tugo Maha Misi Uhud Madok Moliati Bertekunlah dalam doa dan dalam pada itu berjaga-jagalah sampai mengucap syukur. Kolose 4 ayat 2. Di Hamunan ada 2 keluarga sifat yang karena tutik kita dan kau ai Tuhan Tuhan Yesus Kristus Tuhan kasih sayang Tuhan Tuhan Yesus Kristus dan Tuhan saudara Alari dirok tangki bertekun di dalam doa. 5 carata makatai doa debatan. 5 asa potong diajari ton ini debatan kita lau menggunakan lau menerokan di debatan. Boleh bertekun di dalam doa menonton di bagasan tangian 5 carata lau memuji debatan fondasi yang sangat kuat. Dosa itu supaya iman kamu jangan bergantung pada nikmat manusia tetapi pada kekuatan Allah. Jadi tak berguru tu pikiran Zoma, tu pikiran tidak masalah kasih tahu alai berguru di bagasan tahiyat dua di debatan. Puasa gabe keluarga sifat tangian kamu tutup kina negro tu ojak gabe sadari tenai bahu cara hidup ini adalah anugerah. Kehidupan tidak memiliki makna. Alani molo mahasohotak kamu tujuan hidup Anda arah mana? Alam hidup Anda gabe kototong, gabe keluarga, na totong di bagasan pasihohoto, bagi doa siroha, bagi doa bangunio, di bagasan kalian, tua dopan di debatan. Nido dido itu apa? Aidang tarulah hamu angia aha anggo so madongan au. Dosa dido kaki tanpa Allah kehidupan tidak memiliki tujuan. Allah nido di bagasan bodoh hamu seoni ikut totong mak imot ternyata tak tarulah hamba kia aha anggoso mandomanau dinda di mata atau kohado carilah keluarga Kristen yang bertekun di dalam doa.
Tulitopa di bata joromai hidup di bata dan tinggal sasada bawa lucu kubana di bana buru-buru pangkupi di bana pada aku ini hidup Tuhan Yesus karena na kaulan ko na nulina ia suara na mainan na palakosa pangalak donan na mabuat na sila atau na pinarungo di debata yang jadi sirano di sorga. Sono dohatan di debata tu bawai. Amwa kabawa kahor ni hamu mapa di kamu nebi. Sono Kristus nama kahologi kuliah. Jalan mengalami namu kosa. Unang bolu kamu lepak nasida. Ikon maroha kamu mandongan nasida. Sangat baik presiden semodongan panean yang buat nasora segala. Demi seorang doa dan dibata warga buru dioloyan kapal puang membawa nabi somon pamuloina di Tuhani ai bawai uluni pangkutan somon Kristus uluni uriai ikon poton Porman, Toma, Mardoman Alapo, Dohot Haminahun Itodi, Parangili Pururi. Iman harga disuruh di mata, Dohot disuruh di Soma. Atau seorang kan nama parangilihon kata di mata mahamu, Sumurukon para sinuhau, Dohot habasaro, Dohot hasere peneluhan, masih paulione yang mahamu dohot masa sasia saluhut riting neroh boruk rimas pangkahilo dohot pangcahioni dauma siakam alai ini jambi saluhut masih ngaholoman mahamu aido laut dinasun dengan Widame nasia di bata iman mengarajai di bagasan rohani. Jala sarut nabi nabi marhiji hata mana papahim totong mai marhiji gol Tuhan Yesus asaibana mengarajai rohamuna dohon ulang. Atau kembali di pihak kedua hata di bata tari menturuh ni pardoman sarjoni. Namun kumangaungan jubur bihuali amun tulus paraman simanuna. Olodoho makajong pun dizulu di mata naupoto salu. Do dizulu niak kadoman na pudiso. Na di madohanlo siska kuli po samosi. Nari mo gade Tuhan saripe olo dohoman kaholo ibadah sian nasa roham dohon manulakun sian nasa dugo hut marparane parane badia tak dohon ibadah na olo doho mangajuan dohon sagalim tungsura kuhuran parane jalan serupa paulahum mana tadi kolom ibana pai magisira amatea ang subut molonaw sanaroha mangloy salunay dokma abis Naulo doaw sa iparohay de bata aman Tuhan Yesus magdidahite to di berbalina au magkagulyon sa luminay asa maksang de bata dito ang ihulay do dito ang pasarjon namin. Dan kumakau dua yang dibuatnya seskauli po samosir nirindi situlus parman si manunahon bahen domana saritu. Nawal doho magkajong-jongkon dijuluk di bata kau foto salu. Do dijuluk yang kadoman na pudiso. Nari mangiro hamdo situlus parman si manunahon gade sidotumu olodomak kahorong ibadah sian nasa oham
mahilon manang tadi korong bukan faima disiram kamatian pamisubut moronaun sadarohan maholowe salutne dogma adisubu. Au mangaliot tinon songotat dan olokku dohot pangalaw pangaloyokku di badan naung tauduk sadarion di hadapan di Kristus dohot di tongan kalian. Sama selon tangan siamu mahamu bawa hot di padamu. Naposo di debata dua no buat hatana tuhamu mari tesite kuani bata ama anak doktor di perbadia do majo. Na penyarumu di debata dan jadi sudah manusia. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan Dewata Maha. Di sodakon Tuhan Dewata Maha bohina Tuhamu jala asih marohana midahamu. Di dokpakon Tuhan Dewata Maha bohina jala di pasorhon ma damena tutor di bari de dinin lo kete dalam juliat tamong mana kamna mana pun harus saya dengan asa keluarga bahagiaan jelas untuk Tuhan kami maha merawat bulu jualan dayo asa horas kemudian dalam alam bulu kipas maham anak bulu dan dalam jauh beriman. Penasihat itu See
160 ayat 1 dan 2 turutna laos pilihan. Pasatami masih nani yang itu kami pilihan kami tuh. Sejauh mereka uap na ucus di julung. Pasu-pasu may jalan ramon. Asa uparasya kami pilihan on. Patubulo na rajong di toma-toma ni Huriam dohot di Portigyon. Buhay manuhan namin maritehin di Tordin. Asa lang tadahami godang ni selolong itu kami. Asa lang pikir kami madong mauliat itu ho. Maritehin di Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Rapi tamadok di tangian aliyah manami. Aliyah manami nani panwa hijab. Saya benar-benar yang makuat. Saya rumah karajon. Sejauh pandang Tuhan di panwa tolong somong nani panwa hijab. Lewat kami sekarang lakukan segala. Sesama dosa nami somong manusia. Dosa di doa nama dosa Tuhan. Unang hari itu bilang kepada Tuhan. Padua kami siang pangan. Asli di rohani Tuhan ta Yesus Kristus. Orang di rohani di bata kami. Dohot parsauran di torde para badiam. Madongani kami. Shalom para samarita saluda. Ubasi ima di Papa Sumasuon ni anak doh pun di Kuriai. Alani tangan
Gok Lasmiro. Terima kasih ku ucapkan padamu atas dia yang kau berikan padaku. Sekian lamanya ku berdoa, menunggu, menanti janjimu Tuhan. Sekian lamanya ku berdoa,
aku. Sekian lamanya ku berdoa, menunggu, menanti, nanti janji-Mu Tuhan. Tulang rusuk yang aku nantikan, Kini ku dapat mendampingi-Mu. tulang rusuk yang aku nantikan, Kini ku telah jadi penolong-Mu. kita berdua menjadi satu dalam kasih-Nya, menjadi satu. Kita berdua menjadi satu, melayani Tuhan selama-lamanya. Kita berdua menjadi satu dalam kasih-Nya, menjadi satu. Kita berdua menjadi satu, melayani Tuhan selama-lamanya. Dohot opu suhutiho. Kita sesadahan suhutun asa disok kita sudi. Sarinai pinangi dodo arum bertukarung na dilapuan. Dikorahok pa bertukarung na dilapui asa disok sudi. Dohot akaina. Pinangido tu hita si sada hasuton pinagparleo kutya pulsakan asal dikit dari son ama dohot ina suge para kue bir dohot minum air studio paru main tamanang paniharata pinangido di perkuatan dua di sok kita namarha maranggi di hamuha duli nami paparnya pesutur na magkasbuton kulota di parsoton
nama jalo paso-paso pardonga saripeon noain yana kota marhite uliai ima di bagasan sadarion ala di ima asa totong di bagasan sadari rohai ta namar situkul-tukulang kita soal suat di robean namar siamina-mina kita soal lambat di gau asa tapangido gugu tutuhani asa didongani hitamar dame solang kita di nama ulau-ulau tersadarion mulai saya nama mulai satu napasing kopon ala di pos itu tu baru hatta di si mono tu adok penon dia kaulota asa totok kita di bagasan kami unang adong somon nabalga-balga suarata ala di pos itu tu hakku dihita salukna rap marsya mina-mina mahita jalan marsi tukul-tukulan atau amang pargual-pargusi nunga di sok kami nuain marulupuluk jalan malas luha badan nang tokinami alani asa anggiat parjulo sahali asa mardapat gugu hami sanamat tanamat tua debata asa takas ditangihon amat debata adu-adu nami dinama buat tuan ikodang nami hami naung ima salurukna tu adu-adu nami tu puta mula jadi naborong dohot tua kasahalan ni raja sepuk kahuta dohot si suatu adat dohot tua mata raja ngeliat dulu takasma patari dahu masaranya umi ama dohot sarani musik tu raja ngeliat dulu dohot tua kahuta mulai jadi nabu jadi alami sebenarnya yok tidak tua siap juru mula-mula siap juru mula-mula marmula kami marmula horas di bagasan sekion dianak dohot bermain di bagasan seserion asangkir di patagora di perumah tangga nasida asal tinggi nama yang roga di nasida tuan anak tuan boru atas satu nasaur madua jangan tak kasar tong si tuan nasida tentang nasida main-main mahon angka pinompar dia kapangabahan di angka pinomparna atau domon naga mina dua-dua asa tali pasa tubuh madu pohon potale ado haruka tanggohin di lopo tali pasa tubuh madu hormon pepeng sarma tua madaman patuh kutu pohon pusa ma tunamar nini marnono jalan dihamna dua pe sobat tangyang nami akadoa tubuh di sobat kasih batuam dihita namar hamarang ginuain doron nami ma somar hatanina tua-tua asa tubuh sikorma tua lama tua sikoro tuan anak tua burung mahamu ditingkina hobar medongat tamai satu nasal matua atau ngamang permusik kami seorang nak kering baik madihani godang mula-mula las pada rumah tu godang sopai nunga di pasar toyamang dihami nama mulai naudi mamulai nadenggan jalahu pasar kami sopan nami tu amat tanaman tua di bata nama ngaliang kuku doa hai pasok dihami di partikian naulion atau di tangyang nami dok nani hidim di rohan nami marhite ima rumah tangga napa dong dok kepohotot di bagasan senarion asa tubuh anak akas simpatujulo naulo martogi jalan takas main naboi pa turehon di bagasan akahadameon asang giat dihami tu akan nama sahala jala buru si purunjak bulan baik dalam madihami godak sahalai Dino roha sada marohata songoni mata bain mapa sipet ul mulatorte daun dos marhata alani dihamu amang permusik nami asa hupasat nami dihami asa lihat panggabian lihat parhorasami didoro nami las baik dabang madihami godon nomor isyukan las ihutma sampur marhata
dalam marsahala ka raja doa kaulo tadi bagi sesudario lapas atau tangian pagidot tomat tanah martua debata molo tung somoni penabui hupas atami somon meme tu yana kota anggiat ma otik ninna gabe sikir mito digodak si butong-butong di halason nasida bayi di nama muka perbagason nasida di bagai senario jalan dohonon nami masongon hata nina tua-tua asapako hujur mandi jurun itabian di hamuna dua di nama muka pardonga sarpio di bagai senario tanyang nami masen akas tua-tua muna saluhut nahita kana marha maranggi namar liat luru di bagai setikyon tanyang nami takas tomat tanamam tua debatan tu dia hamu mengalak kamar dua kanari koti tu sima hamu berkata dokpan sawi karul perkosita nami asal tine hawai dio bina itu penghatan baik dalam mami kesehatan belas baik man studio